мақсад як ҳокимияти хуб намеяд сари давлат. то он вақте ки шумо агар савод наомӯхтед, аз ҳаққи худ дифоъ накарден, камтар шуҷоъ нашиден, бидонен ки дар болои шумо ҳамихе ҳукуматҳои ҳамихе ҳокимои золим меояд. чунки мебинад шумо хап ҳастен, болои шумо ҳатман зулм мекунад. ҳар нафаре ҳам бошад. барои дини ислом хуб нафарора имрӯз ҳама мардуми тоҷикистона бесавод карданд, ай дин дур карданд, чунки он нафаре ки дар дин тарбия меёбад, ӯ шуҷоъ мешавад, ӯ як нафари бигем ки хуб чӣ мешава бигем да, як нафари бо илм, бо тарбия, бо тавфиқ мешава, ӯ хуб ба номус мешава, ай ҳаққи худ дифоъ мекунад. хуб ин нафарора ҳамихе специально кардан. дар 30 сол Эмомалӣ ёд нагирифт ки хуб озод беварақ гап зана. имрӯз аз ма ягон бигем ки чизе дар кор шава ки ма бирам як митинг кунам я чӣ кунам, ма ҳеҷ вақт қафо намекашам. дар баробари ма 4 зани дига ма боварӣ дорам, агар ма имрӯз даъват кунам 100 зани дига меброяд дифоъ мекунад. чунки дар мушкилтарин ҳаёт зиндагӣ доранд. алло, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар ячра мехостам қайд кунам дар бораи ҳамун суханои роҳбари давлат ҳарф заде ки хуб барои чӣ меган, ба сиёсат даст назанем ки ҷинояткор аст. да ба сиёсат даст назадан. ман фикр мекунам ки ин прямая угроза барои мардум, яъне ки мардума угражат дорам. мазарат мехоҳам, забони тоҷикиро хуб ҳарф зада наметавонам. ҷое дар калимаҳои русӣ истифода мебарам. фикр мекунам ки мебахшанд мара нафарот хуб гӯш доранд. мақсад ин як бигем ки угроза тарафи мардум айда. ин кадоме ки ба ма ягон мақсад бигирем тарафи сиёсат, ози кия сиёсат ҳамун бигирем ҳамун окружение, ҳамун авлоду аҳли авлоди раҳмон ая. бале, то есть тарафи мо ҳарфе назанен, мақсади гап шуд. бале, боз ҳам мардума имрӯз раҳмат ба ами гурӯҳҳои сиёсӣ ки имрӯз мардума рӯз ба рӯз бедор карда истоданд. то есть бигем мардума бедор карда истоданд ва инам боша як тарси Раҳмонов аст ки бигем хуб аз тарс хиёл мекунам, фикр мекунам ин ҳарфа зад. чунки боз ҳам аён шид ки ин хуб пайгирӣ мекунад барномаҳои шумора ва тарсе ҳам дора ки мардум огоҳ шуда истоданд аз ҳукумате ки бекораи имрӯзаи ӯ як рӯз як рӯз сарнагун мекунад ҳукумата. хуб фикр мекунам ки ин барои ҳамин гуфта шудааст ки он нафарое ки дар дохил ҳастанд битарсонашон, боз ҳам хаб кунанд. гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин мардуми Тоҷикистона ки натарсен, чӣ қа метонен аввал ба ҷавонони Тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам ки бихонен, ба ҳамин нафарое ки чӣ дар дохил ҳастанд, чӣ дар хориҷ ҳастанд, чӣ дар муҳоҷират, дар кадом ҷое набошанд, бихонен ки ояндаи Тоҷикистон дар хатар аст. ба бесаводӣ Тоҷикистон мақсад ҳама ҳози халқ бесавод мондааст, бисёр ҳам бесаводода. действительно ҳукумат намешава, мақсад як ҳокимияти хуб намеяд сари давлат. то он вақте ки шумо агар савод наомӯхтед, аз ҳаққи худ дифоъ накарден, камтар шуҷоъ нашиден, бидонен ки дар болои шумо ҳамихе ҳукуматҳои ҳамихе ҳокимои золим меояд. чунки мебинад шумо хап ҳастен, болои шумо ҳатман зулм мекунад. ҳар нафаре ҳам бошад. барои ҳамон ман эҳтиромона хоҳиш мекунам аз ҷавононе ки имрӯз дар ҳар ҷое набошанд, он қадар вақти худро дар интернет, инстаграм, тикток беҳуда сарф кардани вақти худ, ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки як китоба бихонен. ҳеҷ агар дастон нарасид ба як институт, университет паспид кардан, китоб хонен. ай китобхонӣ ақли худ шумо метонен ки як фикрои худтона озодона баён кунен дар як ҷо ҳарфам ки заден. хуб ба забони тоҷикӣ боша, ба забони русӣ боша, вақте ки гап мезанам бисёр нафар, ма ҳозир дар ҳаяҷон ҳастам, ман мазарат мехоҳам. бисёр нафарое ки занг мезананд, албатта тарафдори чӣ бигӯм, ҳукумати Раҳмонов вақте ки дифоъ мекунанд, медуранд, ҳақорат мекунанд, мебуранд, гапҳои қабеҳ мезананд.
ما باوری دارم که اون نفرای هستن که خوب از اویله همو شاید اویله رحمانوف باشن، چون که اونو حرف زدن نمیتونن و همش همو رنگی باباشون رنگی پدرشون از روی ورق میخونن. ادای جاوخی نوشته هم کنم بتنشون که جای روی ورق خونده نمیشه، چون که جا سوال جواب وقتی شما سوال میتین جواب دادن در کره او جواب که دادن نمیتونن ایزاش نامو گپی قبیح میزنن میبروین. ما اون نفر رو همین خیلی قبول دارم که یعنی که او بحث کردن نمیتونن، سخنرانی کردن نمیتونن، از این خاطر او همین خیلی میبروین، حرف گپای قبیح میزنن میرون. خب با او شما کاری خوب میکنین که اهمیت نمیتین. سلامت باشین. برای دین اسلام خوب نفرا را امروز همه مردم تاجیکستان بیسواد کردن، ای دین دور کردن، چون که اون نفری که در دین تربیت میوه او شجاع میشه و او یک نفری بگیم که خوب چی میشه بگیم ده، یک نفری با علم با تربیت با توفیق میشه او خوب با ناموس میشه و ای حق خود دفاع میکنه. خوب این نفرها را همین اسپیڅل نکردن. در 30 سال امام علی یاد نگرفت که خوب آزاد به ورق گپ زنه، یعنی که او یگانه کاری که کرد به خودش آسانی آورد، خلق تاجیکستان چی کرد؟ به سواد کرد، چون که خودش در نظر همه به سواد بود. خوب ای بالای ورق میخونه هیچ گپی نه، خوبی خوبتر میدونه نجلی چم یک خیل نفرایی که خب تماما به سواد موندن. مردم تاجیکستان اکثرش به سواد است، اکثرش. این چونین ما درباره خودم میگم، صنف 3 را بود کردیم، دلش دیگه نخوندیم потому что نبود возможности برای مکتب رفتن، همون عین جنگی بگیم چی به چی دوره شهروندی. چون خلق همه به تربیه موند، برای همین به سواد موندن، چون که خلقی به سواد کنترل کردن نمنوگه بگیم که بله آسان‌تر است. بله. سلامت باشید. برای همین بله ما باز هم سپاس خدا برای شما، برای اعضای گروه 24، برای تمام اعضایان گروه 24 رحمت کلان میگم که شما امروز مردم بیدار کرده است. یگانه خدمتی که برای مردم شما امروز میکنین این هم باشد بیدار کردن مردم، بیدار کردن مردم است، چون که مردم بالی منی ای حقوق خود بو مقصد چی بردستن، بیدار شدستن که دفاع کنن. یعنی باشه از توسط پنهانی با تلفن روشن نشون میتن. خوب است که در مقابل یک دیکتاتور گفتیم گپو که گپ میزنن، نه که مردم باید شجاع‌تر باشن. خوب اگر ما فکر میکنیم که زنو کمتر آزادتر باشن، یک حکومت آزاد زندگی کنیم که مرد اگر زن گوش نکنه، مثال بگیریم حکومت ما در اروپا زندگی میکردیم، خو اسلام نمیداشتیم که گپ شوهر را نمیگرفتیم، گوش نمیکردیم، ما گپ خدا را گوش نمیکردیم، شاید که زنهای تاجیک پیش قدم میبودن، در صف پیش میرفتن، مبارزه میبودن. چون که من فکر میکنم امروز که زنها از مردها دیده امروز شجاع‌ترن، باور کنید دو دریازی. من همین فکر دارم که زنها شجاع‌ترن. من برآمده حرف میزنم، من میتونم که با چهره نه که اما من باز هم سطر زنی ما بجا میارم، برای همو بجا میارم، نه که امروز از ما یگان بگیم که چیز در کار شوه که ما برام یک میتینگ کنم یا چی کنم، من هیچ وقت قفا نمیکشم. در برابر ما 4 زن دیگه ما باوری دارم، اگر من امروز دعوت کنم 100 زن دیگه میبروید دفاع میکنه، چون که در مشکل ترین حیات زندگی دارن. زنها امروز برای فرزنداشون خواندن در دیگر شهرها مهاجرت میروند، در چی سختی های زندگی قرار دارن، اما باز هم مبارزه میبرن به همین زندگی مقصد. من باوری دارم که همه جانش سیر شدگی زنها پیشتر میبرن، نه که همه زنها رفتند مردن، نسل نورس هیچ که به دنیا نمیاره. باید مردا باید کمتر شجاع‌تر باشن، مردا باید در پیش باشن. بله سلامت باشین. واقعا
فکر نه بسیار باور کنید بسیار سخنان بسیار داشتم اما چه خیلی هست که وقتی در استودیو پیوست میشه کمتر نو هیجان فرا میگیره سیاست خود داره استودیوی صدای مردم یک سیاست خود داره ان شاء الله که دائمی که تماس گرفتین فکراتون رو بیان کردین آهسته آهسته عادی میشه و گمان میکنین راوی برنامه شما هستین باور کنید برادر هر وقت میخوام هر وقت پیگیری میکنم برنامه شما را بسیار میخوام پیوست شدن اما چقدر که زنگ میزنی خوب معلوم است که زنگ بسیار ما نمیتونیم دیگه شما میتونین پیشتر یک روز دو روز پیشتر برای ما نوشته بکنین چون واقعا منم خواهشم آلمان‌های ما هست که مادرای ما هم نیز باید فعال باشن. تصور کنید اگر من کشور آلمان هم مثال بیارم صدر اعظم آلمان خانم مرکل ببینین که زن است در برابر زن بودنش چقدر سیاستی وسیع داره چقدر سیاستی بزرگ داشت چقدر تمام اروپا را بگیم اگر کنترل میکرد با سیاستش غلط نمیکردیم بهترین ایدئولوگ بود بهترین برنامه داشت بهترین استراتژی دولتداری داشت یعنی زنهای ما هم باید فعال باشند در برابر اگر شما زیادتر کوشش کنین در برنامه‌های اشتراک کنین صحبت کنین حرف زنین دیگر ما دیدیم که مردهای ما واقعا شجاعتشون خیلی کمتر است واقعا مسئله دینی که من گذاشتم بله همین چند اعتراضی که در داخل تاجیکستان اگر دیده باشین اعتراضایی که کردن همونها هم زنها بودن از حقشون دفاع کردن پولاشون در بانک ها مونده است زنها بودن معاششون ندادن زنها بودن فرزنداشون کشتن زنها دفاع کردن و مثل اینها ده ها و صدها نوارهایی است که زنهای ما از مردها دیده خیلی شجاعتر هستند و خدا کنه بگذار چنین هم باشد که روز شب که یک حرکتی زنها تشکیل شود و یک انقلاب زنی بسازن وطن را آزاد کنن و همین مردهایی که در اروپا نشستن هم حضرت و داملها و بگذار برگردن در مسجدها معظم شوند آمین آمین خدا همین خیلم شود سلامت باشین اپا تشکر راضی هستیم ما در همین بورا هم شاید بریم مبارزه ببریم دیدیم که مردا بسیار شجاع نیستن ترسا شدن همه شیشتن داخل خونه مجبوریم که ما بخزیم بریم انقلاب کنیم سلامت باشه اپا تشکر زیاد خدا نگهدار زنده باشه خدا حافظ. خب